Nubwo jenoside yakorewe abatutsi yateguye kuva kera, urupfu rwa Perezida Habyarimana rwabaye imbarutso yo kwica abatutsi ku mugaragaro. Njye nitwa Tava nk'ibisanzwe, ndagushimira wamaze gukanda subscribe. Niba uri mushya kuri uyu murongo kandi ndagusaba ngo urebe munsi ya video gato ku ruhande rw'iburyo, urebe handitse subscribe ukandeho. Reka turebere hamwe mu matariki yabayeho ubwicanyi bukomeye cyane. Nubwo jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe ubugome bw'indengakamere ndetse n'ubunyamaswa bwinshi. Reka duhere ku ya 6 Mata 1994, saa 2:25 z'umugoroba. Indege yari itwaye ba Perezida Juvenal Habyarimana na Ntaryamira Cyprien yarasiwe i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ubwo bari bavuye mu nama Arusha muri Tanzania. Mu masaha yakurikiyeho nibwo umutwe w'abasirikare barindaga Habyarimana, abasirikare muri rusange, abajandarume n'interahamwe batangiye gushyiraho za bariyeri muri Kigali. Ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Indi tariki ni ya 7 Mata 1994. Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana, Perezida w'Urukiko rurinda Itegeko Nshinga Joseph Kavaruganda barishwe. Abandi bishwe ni Perezida w'Urukiko rushinzwe kurinda Itegeko Nshinga Kavaruganda Joseph, ba Minisitiri Frederico Nzamurambaho wari na Perezida w'ishyaka PSD, Maître Felicien Ngango wari Vice Perezida wa PSD n'umugore we Odette ubona benshi, Faustin Rucogoza wari Minisitiri w'itangazamakuru wari mu ishyaka rya MDR, na Randwari Ndasingwa wo mu ishyaka rya PR bishwe ku ikubitiro n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana. Radio Muhabura ya FPR Inkotanyi niyo yabaye ya mbere mu kwamagana iyicwa ry'abatutsi n'abanyapolitiki b'abahutu batari bashyigikiye jenoside. Umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi yatangaje ko bafite inshingano zikomeye zo kurinda abaturage b'inzirakarengane bicwaga, anatanga amabwiriza yo gutangiza igikorwa cyo guhagarika jenoside. Hishwe kandi abatutsi bari bahungiye mu Bugarama muri Perefegitura ya Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi, aho babakuraga mu ngo zabo bagahita babica bakabaroha mu migezi ya Rusizi, Ruhwa na Rubyiro. N'ubwicanyi bwari buyobowe na Yusufu Munyakazi na Diregiteri w'uruganda rwa Simerwa Marcel Sebatware wahungiye mu gihugu cy'Ububiligi, akaba yarabonye ubwenegihugu bwacyo. Hishwe kandi abatutsi Igikundamvura muri Perefegitura ya Cyangugu mu karere ka Rusizi, muri Centre Kivuruga mu karere ka Gakenke, ku biro bya Komine Musasa hari muri Perefegitura ya Kigali Ngari no mu nkengero zayo, Imuhondo mu karere ka Gakenke, ku biro bya Komine Tare muri Kigali Ngari, ku bitaro bya Nemba no muri Centre ya Gakenke. Tariki ya 8 Mata 1994, interahamwe n'abasirikare bishe abatutsi bari bahungiye ahantu hatandukanye Nyamirambo, harimo kuri Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga, mu kigo cy'abafurere baba Yozephite no muri Collège Saint Andre i Nyamirambo. Uyu munsi kandi ni nabwo interahamwe zatangiye kwica abatutsi bari bahungiye kuri Paruwasi Gatolika ya Ruhuha mu Bugesera. Abantu barenga 100 biciwe mu ishuri rya Mutagatifu Andereya i Nyamirambo. Colonel Toneste Bagosora yateranyije inama yo kugena abayobozi bakuru b'igihugu bari bamaze gupfa. Ku Mashyuza muri Nyamyumba no muri Burarerwa interahamwe zahiciye abatutsi benshi. Ku Mashyuza ni mu mudugudu wa Rambo, akagari ka Kiraga, umurenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu, ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ku itariki ya 8 Mata 1994, kuri Burarerwa hiciwe abashoferi 11 b'amakamyo babaga baturutse hirya no hino mu gihugu baje kurangura ibinyobwa bya Burarerwa. Interahamwe zabakuye mu macumbi akodeshwa cyangwa se loji, aho bakundaga gucumbika iyo babaga baje kurangura, zibashorera zibajyana kubicira ku Mashyuza. Abazwi cyane mu babigizemo uruhare ni uwitwaga Musafiri na Sibomana. Imibiri y'abishwe ikaba yarahavanywe ikajyanwa gushyingurwa mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze. Itariki ya 9 Mata 1994, Theodore Sindikubwabo yabaye Perezida w'igihugu w'agateganyo. Jean Kambanda agirwa Minisitiri w'Intebe wa Guverinoma y'Abatabazi. Ingabo z'Abafaransa baje mu cyo bise Operation Amaris
zatereranye abatutsi mu maboko y'abicanyi. Tariki ya 9 Mata nibwo icyo abafaransa bise Operation Turquoise yatangiye mu Rwanda kugera kuri 12 Mata. Igisobanuro cy'iyo operation kwari ugucyura abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Iyo operation yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'ahandi henshi mu gihugu. Bicwaga n'abasirikare n'intera hamwe. Izo ngabo z'abafaransa zarebaga bicwaga nyamara ntibigeze babatabara habe na rimwe. Barabaretse baricwa bakomeza gucyura bene wabo. Abafaransa ntibashatse gutabara kugira ngo bahagarike ubwicanyi bwakorerwaga mu maso yabo, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kanombe no ku muhanda uva ku kibuga cy'indege ugana mu mujyi hagati. Bahasize benshi babasigira intera hamwe. Hari abatutsi bari bashoboye kurira imodoka z'abasirikare b'abafaransa zacyuraga abanyamahanga, ariko bagera kuri bariyeri bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'abafaransa. Imiryango yari irimo abashakanye hagati y'umufaransa n'umunyarwanda barabatandukanije. Abanze gutandukana barabasiga. Mu marira menshi abagore bashakanye n'abanyarwanda b'abatutsi basabye ko abo bashakanye n'abana babo babatwara baranga. Abakozi ba za ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda cyane cyane abatutsi barasigaye, abenshi baricwa. Nyamara ambasade y'Ubufaransa yafunguriye imiryango yayo umuryango wahoze ari perezida. Abari mu mutwe w'abicanyi bashyizweho na leta yariho. N'ibyegera bya Habyarimana byari ku isonga ry'akazu. Abo bose bafunguriye imiryango. Abatutsi bageragezaga kurira urukuta rwa ambasade y'Ubufaransa barakubitwaga bagasubizwa inyuma. Intera hamwe zikabica. Abakozi bo mu nzu yareraga imfubyi Orphelina Sainte Agathe yari Agatha Kanziga umugore wa perezida Habyarimana barabatwaye, ariko Ubufaransa bwe mu buhungiro abana banyakwigendera Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana wari umaze iminsi 2 yishwe n'abasirikare b'u Rwanda bayobowe na Majoro Bernard Ntuyahaga. Icyemezo cyo gucyura abafaransa nticyafashwe indege Habyarimana ikimara guhanurwa cyangwa se iminsi 2 yakurikiyeho. Icyo ni icyemezo cyafashwe n'abanyapolitike bashakaga guha ingufu ingabo z'u Rwanda zari ku rugamba. Tariki ya 8 Mata 1994 umuryango wa Habyarimana n'abandi bahezanguni buri indege z'abafaransa bajyanwe Bangu bakomereze pare mu Bufaransa. Mu ntagondwa z'abajenosideri batwawe n'ingabo z'abafaransa harimo Felicien Kabuga wabaye umushoramari wa jenoside, akaba perezida wa komite y'agateganyo y'isanduku yo kuramira umutekano w'igihugu na perezida wa komite ya radio RTLM yari igikoresho cy'ubutegetsi bubi cyo kwamamaza ikorwa rya jenoside. Uwo Felicien Kabuga niwe watumye mu mahanga toni 25 z'imihoro mu Gushyingo 1993 n'indi mipanga 50,000 muri Werurwe 1994. Nabibutsa ko Felicien Kabuga yaje gufatwa ku itariki ya 17 Gicurasi 2020 mu nkengero z'umujyi wa Paris. Aregwa icyaha cya jenoside, gushishikariza mu ruhame gukora jenoside, ubwumvikane mu gukora jenoside n'ibindi byaha byibasira inyoko muntu harimo gutoteza no kurimbura abantu. Kuri urwo rutonde hariho na Ferdinand Nahimana, intiti yarizwi cyane, yari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Ferdinand Nahimana yabaye diregiteri wa Orenforo, anaba umwe mu bashinze radio RTLM. Yakoresheje radio kuko ari yishobora kugera ku bantu benshi mu gukwirakwiza urwango n'urugomo. Nahimana yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 kubera ko yarashishikarije mu ruhame gukora jenoside no gutoteza bigize icyaha kibasiye inyoko muntu akoresheje ibiganiro bya RTLM. Ya 12 Mata 1994 guverinoma yavuye i Kigali ihungira i Murambi muri Gitarama. 13 Mata 1994 ingabo z'Ababirigi zafashe icyemezo cyo kuva mu Rwanda zita impunzi z'abatutsi zari zabahungiyeho muri Eto Kicukiro. Intera hamwe n'abasirikare bahita batangira kubiraramo. Abasigaye babazamura Nyanza ya Kicukiro ari naho babarangirije. Ku ya 14 Mata 1994 ubwicanyi bwakoreye mu bitaro bya Kibeho ku Gikongoro.
Ku ya 15 Mata 1994 ubwicanyi Nyarubuye muri Kibungo no muri Paruwasi ya Mubuga ku Kibuye. Ku ya 16 Mata 1994 ubwicanyi kuri Paruwasi ya Mugonero ku Kibuye. Ku ya 18 Mata 1994 hishwe abari bahungiye muri Stade Gatwaro aho ni ku Kibuye. Ku itariki ya 20 na 22 Mata 1994 interahamwe n'abasirikare biraye mu barwayi, abarwaza n'abavuzi bo mu bitaro bya Kaminuza Butare barabica. Kwa 21 Mata 1994 ingabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda minware zaragabanyijwe ziva ku 5500 zigera kuri 270. Tariki ya 27 Mata 1994 Papa Jean Paul wa kabiri yatangaje bwa mbere ko ibyaberaga mu Rwanda ari jenoside. Tariki ya 28 Mata 1994 Amerika nayo yemeye ko ibyaberaga mu Rwanda byari jenoside, bisobanurwa n'umuvugizi wayo Christine Shelley. Tariki ya 30 Mata 1994 impunzi 250 zambutse umupaka zijya muri Tanzania bahunga intambara FPR yarwanaga na FARC. Tariki ya 12 Gicurasi 1994 umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Loni nawe yavuze ko mu Rwanda harimo kubera jenoside. Tariki ya 13 na 14 Gicurasi 1994 nibwo abasirikare ba leta y'abatabazi bifatanyije n'abapolisi, interahamwe n'abaturage bateye abaturage bo mu Bisesero ku musozi wa Muyira, bicamo abaturage batabarika bari babashije kwirwanaho mbere. Muri Gicurasi 1994 umuryango utabara imbabare watangaje ko hamaze gupfa abantu barenga 500,000. Tariki ya 22 Gicurasi 1994 ingabo za FPR Inkotanyi zafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe. Tariki ya 27 Gicurasi 1994 habayeho guhererekanwa kw'impunzi hagati ya FPR na FARC biyobowe na minware. Buri wese agahitamo aho agomba kujya, yaba mu gice kiyobowe na FPR cyangwa na guverinoma y'abatabazi. Tariki ya 29 Gicurasi 1994 guverinoma yahungiye ku Gisenyi ari naho yavuye igana mu cyahoze ari Zaire. Tariki ya 2 Kamena 1994 Gitarama na Kabgayi byagiye mu maboko ya FPR Inkotanyi. Tariki ya 16 Kamena 1994 FPR yabohoje impunzi zari zahungiye muri Kiliziya y'Umuryango Mutagatifu Kigali no muri Saint Paul. Kwa 22 Kamena 1994 akanama gashinzwe umutekano ku isi kemereye ingabo z'Ubufaransa kuza muri Operation Turquoise. Kwa 28 Kamena 1994 umuryango w'abibumbye wasohoye raporo ivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Tariki ya 4 Nyakanga 1994 umujyi wa Kigali na Butare byafashwe na FPR Inkotanyi. Ingabo z'Abafaransa zitangaza ko Kibuye, Gikongoro na Cyangugu zizazicungira umutekano. Tariki ya 13 Nyakanga 1994 impunzi z'Abanyarwanda zatangiye kwambuka umupaka zijya mu mujyi wa Goma muri Zaire. Tariki ya 15 Nyakanga 1994 umuryango w'abibumbye wanze kwemera leta y'abatabazi. Tariki ya 17 Nyakanga 1994 ingabo zari za FPR Inkotanyi zafashe Gisenyi na Ruhengeri kandi batangaza ko intambara ihagaze ku mugaragaro. Tariki ya 19 Nyakanga 1994 hagiyeho leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, Pasiteri Bizimungu aba perezida, General Major Paul Kagame aba vice perezida, Faustin Twagiramungu aba minisitiri w'intebe. Ngaya amwe mu matariki akomeye cyane mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Amwe yabayeho ubwicanyi bukomeye, andi abaho ibikorwa bikomeye bifite icyo bisobanuye. Naritavo ndagushimira wewe twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Reka twese tuvuge ngo never again. Naho ubutaha.